pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Untuk ya pi pada soyong kiong mlong dalai ru benjit NPP mlong ki khang kiong NPP ke bamlong han real dia ada tu khat wei ngotia male hang tai kis din ban NPP kiong long tidak orang pi pada orang dalai pi bahe talong lek ni barit mlong pi dan sulit gesno ngilai direct hak NPP be pi pot hakakot dah hamla ada kata banci pa ejen danur danu dan kamban lagi umangnya lam pi pada bi cengan ada bi turupai pingong bahagane ka kenti ka mentas nam adar pularu baya ka sarkar kana lambiang ka parti NPP Henry Kim dan danget kyong bayang samnin babak lapalan dalam tada form sarkar pat do pi bong ni buat samnin tu start palat Perantara ada yang ada istadam, baru. Tenak cakdawong, koki nong soyong jeng, ngakar pat yapi, daka jing iet, baka jing shania. Mday ban bakla da kumay kuma. Ngen siyeme karay nang neru nginra kaleng saudong. Banginong ha soyong te, kop kadapi kop, hadir ten tray bekakot, tray bek basamlin. Nama ni don kinong kitkam kibasit raham ni don kinong yalam jangi haman la ki polling station kiba start bat system tenak darang kerpa di piru iway pa iway pidai kinong kitkam jong bareng samlen te semba kane ka kam jong bareng samlen kadai ka kam ke jong pi bat ngar wan sem ka kam jong pi kadai ka kam jong a ngaji tu ye pi ka roi ka pa le ne tu ji sigiro mla su banje Yang situnya pi, bapek kena gadong katan jongi, natan soyong sini kumno pi. Kasurok layong not play. Ka umru kipat kita berang te hang tu, kita beradap hang ngiladap sam kum tu. Mentapan nado arpulai do arpopra ngin sedang ban ai biang pi paro syria. Dengongi pi, kum kino kesan kibarat ba. Balai baki wai ki kentro yangi namar ngatip khamha namar kimla baciale kham ke jing kentro nadu basdang adu bakut ke meeting suekren bet tenge badeng samlin imat amdon badeng samlin da banyeng rum inang teh kan sapai ke por da bamjar kenong ko badeng samlin ngan bam no kaja telong pi kay kibang nong yalam jang pi uday bat bet bat bala menyalam pi wak itu kiba persyaru kikan ma bay badeng samlen long ngingin kan ma ki way kandidat mtep ra ngi itu kada hayeng de ki konro ha badeng samlen yai kalendar ki do ikdo badeng samlen kena masenwan mga hadu sa taysan nang madam great stay kat bangin ang idi siya iway kelung iyong ya ay badeng samlen ikimi iyong ani kijing klamran kini kelung jeng ako ang nagkerteng yung umong yalam kini ben tiplot ngadu ki kelung ki kena bauta do badeng samlen day uneke handray ngong ipi baro ki kena ki tulot uay to badeng samlen nagtaradaw ki sim baka jeng itu ki patba baka jeng it yung patba yaw badeng samlen nado kelong kena baki samla kinong kimilang pa kalara hamba akamansim nagbaradaw ki panmi yak to ki social media repair ban keno badeng samlen tang banyo bon ngong pi banyo badeng samlen kadang ban kata dang redan kebon pi menen kani kejingere election janga kat basdang kejingere election judon bekejing sapan klamrai ya le ka MDC kiong na doy mong tes niang dengan nyaw ka bot kilim lut diang lang diang le ka male ada katpra le spong ka MDC le ka man uto no pon spong bat baro
Kita gibri wapet kiong kani kaspong nong yap kiong yang menyam. Danyo kaburu job badeng samlen. Arda kat kendai le bahat share. Nganang mut kila that bahat mo kim that. Kita biang badeng samlen. Bangale cungulam bayap u Prime Minister barem Atal Bihari Vajpayee po office BJP. Ngalik ba sentiong tu na sentur lai ilot o sentur latos. Bat bele MDC bahat share sini po madan bita walang. Lawan samlet tekadur ke balong sirok de kalor. Lawan samlet plan pet badeng samlen walong Hindu giong. Dalam dia kebuat ada job bahat share. Sementara PI kisang idet yaitu kentin bangawang baik pastor nak kibam jaklam duai. Itu roi dek tinggalam bakla banyak buat maki. Ada badeng samlen uklem ong kumta. Wong baro ngi kipat bak ini dan buat jembeta banduai abatia banduai habaki banduai hababam. Ada ngi kipat bak teng iklat banduai hajing kaki hajing tan kumbam nakabam. Ngong kipat bak ngakam ong ngi ngelam. Hari kilak ijet no ki ot no itu ka jikran jonga kipan i pada kumtu. Wong kopat bak unang alam jong pi pada sam uburon kerpang yakin nong sekri ya ka kam ke jong ublay lagi dek pastor lagi dek father lagi dek sister lagi dek teman basan lagi dek rang bak balang ngeten kat baki hadu menta meneru hari gitu kibar le kumtu ban pen i ku youtube kejikran jonga mdai tang baki kwa ban ong bakadai jisha kisupwa ban pentok bria naka banta ka ke election badru ababun kinong pek hang tu kita kinong launch tu YouTube kadang pek mapi yok bisa cibun-cibun gitu nama dabun kijing pek kita dang peni YouTube ru yok bisa si sela pek mapi kliak itu irisat ka tu pila otiat tenang pada wong ko kipat ba kani ka social media ke ing baik penen kambakla kalong sa bakla du kata wat ne ngaitan ya gitu kijing kren kumbakila that ibadeng samlen hanai ngalong unang ngalam ubayat hakalan ti jo kejing kento ba kejing keno hakalan ti jo kejing karai dam ngan ya kita kalan ti nakabanta jong pi upad ba kata kada kakam bangalong unang ngalam banle bha susu ya ka konstitusi soyong ya ka area jong ihang ni ngidang donkam si bomba kilanti kisakian bagsna si bomba king school ke bangintay si bomba ke skim ya ke long yang long sam jong iban panpoy si bomba bangin panklan ya ka yok ka kot ke jong ihang ni si bomba bangin panklan ya ka rap karyang ke jong ihang ni bakit padba jong i ken long ke bakil habaro kilang jakom ta ne ka porong ipi kay ka ba ngingi dan ka thong kalong ba mentah ka ne ka kenti ngayo i bapak ba jongi kasoyong konstitusi ulong basta